Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Ten tu na hin se deu chule WhatsApp new update hena chung chang hin se deu EP ham cho hin se deu hin. De cha bula kona zo na gen hin vet pen la. Te video a kona thil ka hebe and ti ala lung se tan like share subscribe hin bo pe deu na ka hin tiam ve. Okay ki pat masang kamin chule bo nga hin ki pan ka video bula kona zo na gen hin vet pen ki pa thu ken se na. Channel la than he le lung se tan like share subscribe hin bo pe deu na ka hin tiam ve. Direct panutin EP ham update chu hi le tu a hi amasa a chu ga kisele WhatsApp group ho min ne hin et hi lawan chun direct nga ki lut na hen na tela min a link group link chu hin sira hi le nami group join button khun nami ale group ma chu membership ni yeng na wa tu chu nga ti chu hi ta pon cha screen na hi neu khat ka hin ve sa hen chena ve na cha hi ep ham ti le hin update na tu a group mi khan hin sira chu ai lo ken kamu to a chi group ma he ko no me ti a group button khu imi yeng mana chu group ma khu membership hi ta poina chi membership hi na dinga chu imi zo tan ep ham ti la cha he approve admit hon approve a bol nga he na admit koi admit ham na ma chun approve hin bol de ha nami mana chu group member ni hi lo de hen nami zo tan ama ho ko ma message sam lo group ma chu message sam ya tu a im cha direct nga ki sei thelo la he na iti achi thamwan chu ki sei thelo hin ai ma chi de koi pena chi thamwan chu ki hei line ai ma admit ho ko ma chi de na direct private inbox nga chi da group ma chu chi thamwan chu chong chu na la ya na chu join button chu na ga me ten la chu ep ti dham te chi ding ten ama hon ahin approve nga ya na thil ahin approve lo le ai lo le ahin approve taka asa chu nang chi group ma chu join button me yon chu na ki join thelo de na ti chu ahin new update hi a chu tu a secure che a na WhatsApp GB ho awang ka hepon he wan normal WhatsApp ma he ta secure ta ahin koi ki na na ta ki ven na lang dinga ahin koi hin ti chu direct nga group ma ga I kha ga yeng the hi ta poina group ma na dinga chu admit hon approve bol ta ga sa chu group ma chu na thelo de ti chu ahin new update chu na kipan bula kona zone again in that cha kona thil ka hebe and til nung se tan like share subscribe in bol pe de na ka in tem ve kipa